Ore ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Ragwa na orokurira giti kia useneta kaunti ni uwe ugite na ukira muchunjo yontuko yaro jwa kiama kia UDA jwethira jutiywa uma na weru ni untu ni ndigo kwerekana kuri baba kwewa tigiti ya kiama nongelete muthomi njoki na kwendere ntio wandia mukothima mwenda Gataya na gutumira nindi inya thirikari ya kaunti gutigira Gataya na kona tigiti kaitio na kawe MC wa Muthambi Nyaga Mwisraeli no ritia ringi kura batigetikirie nende kuthikira ndeto cia urongo Mati Mugambi na ndeto hii Rĩrĩa mathaa ma kai imo matigarĩte mũchunjo wa kĩama kĩa UDA aganthĩgũrũ niomba gũkarĩka atongoria baingĩ bambĩrĩtie kuonanĩrio guaya na nkinya mũinainũko wa kuiywo ithurano bibi. Samuel Mbairagwa ũrarĩ ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi akĩgarũkagĩra thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na ngavana Muthomi Njuki igũrũ rĩgiĩ mantu mama na nkinya ntugu ĩno. Na turia nginya thirikari ya kaunti itikendere onde gucaidaga na one party itikendere onde kuona kataka biased nundu twinde tukite kurutira mwananchi wira etho ni ngavana wetu ni atwike as fair as possible na tomorrow tutikwa expect ngari ya county no imwe ithi na polling station na ngwenda kweja na warning you Ragwa ariuga kuri antu bambiritie kuthiuruka bagikagira kariba kaunti ya Tharaka Nithi mpio ati tigiti ya kiama kia UDA ni umbite kunenkanirwa. Ragwa umbite kwithirwa agikana ndeto ino na kuria kariba umbe kwibumiria. choke mbuge ithurano ja UDA ni jagiite mizorozoro antu bambiria kwenwa buria gugekarika antu bambiria kwingwa bamona bakera batikathura batiri kuthurana antu baenda create fear antu betu batigekire mpeo antu betu batikende kule kumira bakira gwati certificate ni ajanirwe guti certificate ya UDA ajanitwe na mathando kuma gukinya today na antu bonde kaba kathuranwa na bae wa certificate bara bagashinda. Ragwa akinunkagira kwamba kwithirwa gutari na utheri na umakiri ithurano bira bikwirigirwa muthenya wa ruu na atumanite mukana kiri bara bakethirwa barugamirite ithurano bibi kiri kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kiama kia UDA akiuga igukigwithia na nkinya gukithiria inya kiri kaunti inu. Gwatwika ithurano igatwika unfair kiama kiu kia UDA gigasuffer consequences na antu baingi bagasuffer consequences. Tuyo twina team ya nkinya lawyers who will take action just in case antu bakaiyo kula. Twina team yetu igerwa in the polling stations. Twina agents in all over na kwogu twilidi and prepared. Muthia Ragwa noroterete MCA o wandia mukothima twen mwenda Gataya ora bagukindakindana nwe kirigiti giki mono nuntu bachiacha na nkinya nuntu bwa kithurano giki kia muchunjo. Etho karinga siasa ila ntu bule karutha tika kuga wina network tutikumiona etho karinga siasa uga buria uruthite gitumi ukwenda gukutura we mukamate mugongoni kwogu ni gitumi kwaria ngavana wetu ni atige kwaira muntu forever ni amukinyithia ndi tutungane na undebe iguru riegie muchunjo woyu MCA wa wandia Muthambi Twenyaga Mwisraeli arauria kari kwibumiria na batige kurigarigwa gichiacha antu betu batika ringe siasa kana beja kumena nuntu bwa uringwa kura na ndi bebe reme norongoro kwarua Mwisraeli akirikiria na uritia kari kwibebaniria na nkinya gutigana na antu mwiri kubakinyira gukurukira thimu ciao cia njara akiugaga kuri antu indi bambiritie gutumira njira enu kwenania nibereme na ntumiri cia thimu ire bati kumenya kujumite ni bagicwage source kana kaumo kajio ugati kwandikira thimu message ya thimu roto kumumite ku ugage asari akuya mbeca nundu wa magutumwa wiro no gwetwo jogoria kana no gwetwo miru lakini ukirwire gutindu mirite wiyo. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.